Салом алейкум хонандагони азиз, имрӯз мо ҳамроҳи шумо мавзӯи дарси 45-ро меомӯзем ки мавзӯи имрӯзии мо бахшида мешавад ба ҳалли масъалаҳо бо ёрии системаи муодилаҳо. Биёед мафҳумҳои асосиро дида бароем ва якчанд мисолҳоро ҳал кунем ки бо воситаи ҳалли масъала системаи муодилаҳои ду номаълума истифода бурда шавад. Ҳангоми ҳалли масъалаҳо бо ёрии системаи муодилаҳо ин тавр рафтор мекунанд. Баъзе ададҳои номаълумро бо ҳарфҳо ишора мекунанд ва шартҳои масъаларо истифода бурда системаи муодилаҳоро тартиб медиҳанд. Ин системаро ҳал мекунанд, натиҷаро мувофиқи шарти масъала маънӣ дод мекунанд ва дар он масъаларо иҷро карда баъд пурра онро ҳал мекунанд ва дар натиҷа ҷавобро қайд мекунанд. Биёед ин мавзӯъро бо мисолу масъалаҳо дида бароем. Масъалаи якум. Шарти масъалаи якум чунин аст. Суммаи ду адад ба 30 ва фарқшон ба 2 баробар мебошад. Ин ададҳоро ёбед. Қайд мекунем масъалаи якум. Дар шарти масъала чунин омадааст ки суммаи ду адад ба 30, яъне 30 ин суммаи адад, сумма фарқи онҳо бошад ба адади 2 баробар аст. Талаб карда мешавад ки ин ададҳоро ёбем. Барои ёфтани ин адад мо метавонем инчунин мантиқан низ бе иҷро кардани ҳалли системаи муодилаи ду номаълума ёбем. Лекин дар шарти масъала бояд дар мавзӯи имрӯза бояд системаи муодилаҳои ду номаълума тартиб дода баъд ҳалли онро ёбем. Пас x ин адади якум, y бошад адади дуюмро ташкил медиҳад. Пас аз ин сумма ин ба намуди x ҷамъи y навишта мешавад ки он ба адади 30 баробар аст. Фарқ бошад ба x минуси y баробар аст ки он ба адади 2 баробар мешавад. Пас аз шарти масъала системаро тартиб додем ки система намуди зеринро дорад. Барои ҳалли ин система чӣ хеле ки мебинед ҳангоми ҷамъ кардани ду муодилаҳо мо аз яке аз тағйиробандаҳо ислоҳ мешавем. Пас x ҷамъи x ин ба 2x баробар аст. 30ро ба 2 ҷамъ кунем, ин ба адади 32 баробар аст. Дар ин ҷо y ҷамъи минус y ба адади 0 баробар аст ки онро наменависем. x-ро ёбем, 32ро ба адади 2 тақсим мекунем, x баробар мешавад ба адади 16. 16ро ба ҷои қимати x мегузорем ва y-ро меёбем. Пас 16 ҷамъи y ин ба адади 30 баробар аст. Y-ро ёбем, аз 30 16ро тарк мекунем ва y ба адади 14 баробар аст. Пас мегӯем ки яке аз ададҳо ба адади 16 ва дигаре ба адади 14 баробар аст. Дар ҳақиқат 16ро ба 14 ҷамъ кунем, ин ба 30 баробар аст. яъне аз адади 16 14ро тарк кунем, ин ба адади 2 баробар аст ки онро мо санҷидем. Пас дар ҷавоб чунин қайд мекунем, ададҳое ки ба мо талаб карда шудааст ин мувофиқанд ба адади 16 ва адади 14 баробар аст ки ин ҷавоби масъалаи якум ба ҳисоб меравад. Масъалаи дуюмро дида мебароем. Дар шарти масъалаи дуюм чунин омадааст. Дар ду сабад 148 дона себ ва дар айни ҳол дар сабади дуюм назар ба сабади якум 3 маротиба зиёд себ ҳаст. Сабадҳо чандтоги себ доранд. Масъалаи ду. Онро ҳамроҳ иҷро мекунем. Яъне дар ду сабад 148 дона себ мавҷуд аст. Яъне ин миқдори умумии себҳое ки дар ду сабад мавҷуд аст. Сабади дуюм назар ба якум, яъне дуюм, сабади дуюм назар ба сабади якум 3 маротиба, яъне 3 маротиба зиёдтар себ дорад. Талаб карда мешавад ки сабади якум ва сабади дуюм чандтоги себ дорад. ин масъаларо бо воситаи тартиб додани системаи муодилаҳои ду номаълума ҳал мекунем. Фарз кардем x миқдор, яъне x миқдор ин миқдори себҳои дар сабади якум буда. Y миқдор ин миқдори себҳои дар сабади дуюм буда. Чӣ хеле ки маълум аст,
مقدار عمومی سیب‌ها در دو سبد 148 مقدار را تشکیل می‌دهد. پس x جمع y برابر 148 را ترتیب دادیم که این معادله دو نامعلومه به حساب می‌رود. لیکن سبد دوم نظر به سبد یکم 3 مراتب سیب زیاد دارد. پس ما باید چنین معادله را ترتیب دهیم که در آن باید این دو معادله ها دو ifade ها برابر باشند. یعنی برای این چنین قید میکنیم x برابر 3 ضرب y نوشتن ممکن است که این نشان میدهد که معادله دوم مقدار سبد یکم دوم نظر به مقدار سبد یکم 3 مراتب زیاد. پس این معادله را با واسطه گزارش به جای x میگذاریم و قیمت عددی y را مییابیم. پس 3y جمع y این برابر 148 می شود. x را به تغییر میگذاریم x برابر می شود به عدد 3y. از معادله یکم چه خیلی که معلوم است یک تغییر یابنده دار حاصل شد. 4y برابر 148 حاصل شد. y را یابیم 148 تقسیم 4 حاصل می شود. y برابر 148 را به 4 تقسیم کنیم این به عدد 37 برابر می شود. عدد 37 را به جای y می گذاریم و قیمت x را می یابیم. پس x برابر است به 3 ضرب 37 این برابر می شود 3 را به 7 ضرب کنیم به 21 برابر است در خاطر و 11. پس گفتم ممکن است که در سبد یکم 111 و در سبد دوم باشد 37 مقدار سیب موجود است که این جواب معادله به حساب می رود. خوانندگان عزیز مسئله سیوم را دیده می برایم. در شرط مسئله سیوم چنین آمده است: با 96 سامانی 4 دانه توپ و 6 دسته لباس ورزشی یا که 2 دانه توپ و 7 دسته لباس ورزشی خریدن ممکن است. ارزش 1 دانه توپ و 1 دانه دسته را معین کنید. بیایید این مسئله را همراه دیده میبریم. یعنی در اینجا گفته می شود که ما 96 سامانی پول داریم که با واسطه آن 4 دانه توپ و 6 دانه دسته لباس ورزشی یعنی که لباس ورزشی گرفته می توانیم. یا اینکه از این 96 سامانی پول ما می توانیم 2 دانه توپ و 7 دانه دسته لباس ورزشی خریده می توانیم. پس طلب کرده می شود که ارزش یک توپ و یک لباس به چند برابر است. این را واسطه سیستم معادله ها حل میکنیم. بگذار x سامانی با سامانی اشاره میکنیم ارزش یک توپ می باشد. ارزش یک توپ. y سامانی بگذار ارزش یک دسته لباس ورزشی را تشکیل دهد. از شرط مسئله برمیآید که این مسئله را با واسطه معادله چنین حل میکنیم: 4x جمع 6y برابر 96 و معادله دوم باشد موافقاً و 2x جمع 7y برابر 96 برابر است. این معادله را حل میکنیم. برای حل کردن این معادله ما میتونیم معادله یکم را ساده کنیم. یعنی همه کوفیسینت های آنها به عدد 2 کرتی است. آن را به عدد 2 تقسیم میکنیم. پس 2x جمع 3y برابر 96 را به 2 تقسیم کنیم این به عدد 48 برابر می شود. معادله دوم را به تغییر میگذاریم 2x جمع 7y به عدد 96 برابر است. پس برای حل کردن این معادله چه خیلی که میبینید 2x با علامت جمع در معادله یکم 2x با علامت جمع در معادله دوم قرار دارد. ما میتونیم یکی از معادله ها را به مینوس 1 ضرب کنیم و آن را جمع کنیم. پس در نتیجه ما حاصل میکنیم معادله یکم را به مینوس 1 ضرب کردیم مینوس 2x
минуси 3y баробари минуси 48 ва модули дуюмро бе тағйир гузошта ҳосил мекунем. Модули якумро ба модули дуюм ҷамъ мекунем. баъд аз ҷамъ кардани ин модулаҳо чунин модули яктағйирёбандаро ҳосил мекунем. ҷамъ минуси 2x бо плюси 2x ислоҳ мешавад. минуси 3y ҷамъи 7y ин ба 4y баробар аст. минуси 48 ҷамъи 96 ин ба адади 48 баробар аст. пас y-ро ёбем. 48-ро ба адади 4 тақсим мекунем. y баробар мешавад ба адади 12. 12-ро ба яке аз модулаҳо модулаи система мегузорем. бигузор дар модули якум гузорем. пас 2x ҷамъи 3 зарби ба ҷои y адади 12-ро мегузорем. пас ин баробар мешавад ба адади 48. 2x ҷамъи 36 баробари 48 ё ин ки 2x баробар аст ба 48 минуси 36 ё ин ки 2x ин баробар аст ба адади 12. x-ро ёбем. 12-ро ба 2 тақсим кунем. ин ба адади 6 баробар шуд. пас мо гуфта метавонем ки арзиши як дона тӯб ин ба адади 6 сомонӣ баробар мешавад ва арзиши як дона либоси варзишӣ ба 12 сомонӣ баробар мешавад ки ин ҷавоби масъалаи сеюм ба ҳисоб меравад. барои мустаҳкам кардани ин мавзӯъ ба шумо якчанд мисолу масъалаҳо пешниҳод карда мешавад ки онҳоро бояд иҷро кард. хонандагони азиз, бо ҳамин мавзӯъи имрӯзӣ мо ба анҷом расид. хайр то дарси оянда муваффақ бошед.